Selam i pozdrav raja svima. Evo Balkan kuhinje sa jednim kraćim videom. Samo da vas pitam nešto. Ovdje već jedan tanjir graha je pojeden. Kako vi pravite grah? Da li stavljate zapršku, mislim da li ga zapržavate, na koji način, da li ga pokisalite noć prije? Pišite mi u komentarima, rado bi da znam kako pravite grah. I da li, na primjer, ja sam ovdje ostavila mrkvu, crveni luk i papriku crvenu i zelenu. Ja sam najprije to troje izdinstala na ulju onako nekih 15-20 minuta, baš da se ono izdinsta fino. I onda sam to poslije pred zapršku dodala u grah. I onda sam vam stavila zapršku 1,5 kašiku brašna i malo vegete i malo crvene paprike dimljene i normalne. Dimljena, ne znam da li kod vas, da li u Bosni također ima dimljena paprika. Ja sam u Njemačkoj i ima zaista ova predobra, je doslovno kao pastrma ima miris. Eto, pišite mi zaista vaša iskustva sa grahom. Ja ne znam, kod moje tetke i snahe, od Dajđe snaha, ljudi moji, naće se sad ako budu gledali ovaj video, značite koja tetka pravi sa zaprškom od paprika, svježi, onako predinsta paprike, ali ne mogu ja potrefiti nikako taj okus graha, nema šanse. A snaha od Dajđe, žena napravi, znači, grah, jela sam prije 2-3 godine kod nje grah. Ja još u životu od ta dva graha nisam bolje grahove jela. Eto. Znači, super je on je toliko dobar, predobar, znači bijeli grah, nakisala sam ga noć prije, sve super, okus isto, ali nije isti kao kod njih dviju. Mislim, isti, ni približno. Tako da, eto, pišite zaista kako pravite grah, željela bi da mi rečete iskustva kako i šta, da baš bude ili do graha ili do majarice. Eto, lijep pozdrav svima od Balkan kuhinje.